Avukatım aytib жүрчүлөр. Хрущевко башты мен тартканмын деп. Asker adamlardan en жақсы авлиятелер долар bu. Bir günü kesem azot düşürüp atat özü. Adam tap almaya koyarken azot düşürüyor. Şunaki pakize emgekçili adam öyle. Yaxşılık kısa kılan, yamanlık kılan emesde hakiki jetekçi, nasayaşı jetekçi kişi olgan. Ошондой деңгээлге жеткен киши бул. Оба, жогоруда айтылган асыл кептер, нукура эл деп иштеген инсанга таандык эскерүүлөр, улуу атамекендик согуштун ардагери, Кыргыз ССРнин Жогорку Советинин 5-чакырылышынын депутаты, Кыргыз Республикасына өзгөчө эмгек кылган, учурунда Киров колхозун 20 жыл башкарган чарбачыл жетекчи Абдыкасым Абдраимов тууралуу болду. Üy bölörün jetekçisi, aksakalı jakşı boluş kerek da. Oşo jakşı жүрсө, ballar oşonu görөt. Anan üy bölö jetekçisi kişine içip nari berip olsa, ballar da oşonu görüp oşonday bolot da. Ballar azırkı şu iştep atkan kişiler her daim şu el menen bolsa deyim, el menen. Ayrıca jetekçiler, Jetekçiler. Elge jakşı karasa, el jakşı kolda görüşet. Kollayt. Elge jakşı karaş kerek. Абдыкасым Абдраимов 1923 жылы 4 январда Кара Суу районуна караштуу Сарылар, азыркы Телман айылында Орто дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Жогорку билимдүү 1964 жылы Фрунзе айыл чарба институтун сырттан бүтүргөн. Эмгек жолун 1940 жылы Телман колхозунда бухгалтер болуп баштаган. 1942-44 жылдары улуу атамекендик согушка барган. Мен оюмда эми өткөндө ошо 41-жылы согуш башталгандан кийин бардык элди жалпы армияга мобилизация кылынды. Ошонун арасында мен 42-жылы апрелде армияга кеттим. Термезде болдum, ana Moskvada болдum, Kurskede болдum. Ana ошол Seyla Ivanovka жерде эраным болуп, мен 1943 жылы майда кайтып келдим. Эми ушул мезгилде өтө оорчулук болду. Мен башкачты көргөн эмесмин. Ошо Москва менен Kurskede абдан Kurskede айрыкча таркаланып кеткен баары жок. Ошондо элдин кыйынчылыгы ошол тылдагы элдин кыйынчылыгы көп болду. Bizde şu frontaların bardığın ellerde, nimte kırlarmiyelerde azık tülük menen, kural jarak menen, kiyim keçe menen, tırlağı kişilerin emgegi menen kamsı bolup turgan. Bundan bu yakta şimdi soğuş bolmasın, bizim ballar körbesin, bundan bu yabar tınç bolsun. 1944-51 жылдары Киров колхозунун башкы эсепчиси болгон. 1952-53 жылдары Кара Суу райкомунун айыл чарба бөлүмүн башкарган. 1953 жылдан 1972 жылдарга чейин 20 жыл бою Кара Суу районунун Киров колхозун башкарма болуп жетектеп турган. Avukatım bilen bir ikimiz birlikte apkamga utverjenlige bardık. Bu gidete 53. 52. yıl olsa gerek. 52. yılın darağında da ikimiz birlikte onu reiske dayındadı. Beni mecburlasını Targovi Bazıga direktörlük'e dayındı apkamda. Kardeyev degen Orus ikinci sekretergen oşal priyom kıldı. İkimizden kelip avukatlandık, çay içtik degендей. Şondan keyin bardık el biz üzülgön yok. Abdыкасым mınday aytkanda hakiki jetekçi, nasayaşı jetekçi kişi bolgan. Bunu katı söz söylegen bilmeyiz da. Şu bar palasını aytıp gel dese, oşal barsa bar layısın kısın deyken de halgadan.
Yani şunday deva etti dese, boptur bari şimdi kılıverdi hep özü barat eken Avukasın. Bari ben ağır baştan kılıp, görüşüp, suraşıp, çay pay bilesin mi? Deyt eken. Halbuki adam. Yani çay koyup oturgandan keyin tinçlik bu. Ne ben adam dönüşsem sen şunday deva ettin dese, kursağım aç iştenke belgenin yer yok deptir. Yani şu yerden kağıt yazat eken. Verilsin de, pul verilsin, un verilsin de. Şunday kılıp jetekçilik kılak senin çoğatan. Bilin mi? Yaxşılık kısa kıgan, yamanlık kıgan emas da. Men kommunizm kolxozda agronom bo'lib ishlaganimda bu odam boshqarma bo'lgan edi. Bir kuni kelsam azot tushiryotadi o'zi. Odam topolmay qo'ygan ekan, azot tushiryapti. Shunaqa pokiza, emgakchil odam edi. Kommunizm, Kirik kolxozi bir-biri bilan sotsialistik musobaqaga chiqdilar. Ko'p nasihatini olganmiz. Dehqonchilikni bilgan, hammasiga shu mehribon bo'lgan, elni öde yildigini tanigan toza odam edi. 1972-78 жылдары Карасуу райондук өсүмдүктөрдү коргоо мекемесинин директору, 1978-93 жылдары райондор аралык курбан кара канаттуулар фабрикасын жетектеген, 1993-2003 жылдары Карасуу райондук майыптар коомунун жетекчиси болуп иштеген. Şu kolxozda en ataklı, yaxşı reislerden biri şu Avukasım edi. Ondan keyin taş verip de demeli Aytakun taş verip de. Bu kişiler köp şu avliyanın sınırında adamlar olgan bular. Eldi şunday başkarıp, boşul vaktinde eldi başkarıp şu kıyınavastan saktap şu kaçan zamana oňalyp yaxşı bolgan geçen bu kişiler üçünde işlep yürgen, giroy bolgan. El menen en yaxşı bir jaman degen nalat söz alışkan emas. Şu eldi saktagan, terbiyelegen, şunda kılıp yaşagan adamlar olur. Daimire çok işte birge olatilek, birge olup, birge oturup, söyleşip, yaxşı söyleşetilik, köpüz yaxşı adam elegek. Köz yaxşı söyleşetilik. Olar bir de askeri adamlardan en yaxşı avliyatı eledi olur bu. Абдрайымов Абдыкасым Киров атындагы колхоздун өнүгүп өсүшүнө өзүнүн зор салымын кошкон инсан. Башкарма болуп турган 1953-72 жылдары колхоз пахтанын 1 гектарынан түшүмдүүлүгү 18-20 центнерден 28-36га чейин жеткирип, дүң жыйым 500 тоннадан 3300-3500 тоннага жогорулаган. Мал койлордун саны дээрлик 10-12 эсеге өскөн. Присабай участкасында 1800 гектар дың жерлер өздөштүрүлгөн. Колхоз элинин жашоо шартына, чарбадагы социалдык маданий курулуштарга чоң маани берген. Телман айылы шаарга жакын болгондуктан айылдын картасын чийдирип, кең 4 көчө кылып, ар бир кожолукка 25 сотуктан жер бөлүп берген. 1956-65 жылдар аралыгында колхоздун жаңы имараты, 300 орундуу маданият клубу, 120 орундуу типтүү балдар бакчасы, Телман мектебинин жаңы кошумча имараты курулуп, 8 жылдык мектепке айланган. Айылдын 2 жерине ар бири 5 гектар жерге мөмөлүү бак өстүрүлгөн. ...890 hektar yer alınmış. Otladır da vardır. Cahit Katarı mı? Neme Katarı. Kanal çıkandan keyin başta Cahit elik. Kaç yer Katarı? Kanal çıkandan keyin neme kolda. Sulu kolda. Uşan aldım. Keyin Muyal degen yerden 1800 hektar o yerden Cahit aldım. Olay delinesinden Cahit aldım. Uşan tip maldı. Başta men kavul alganda 500 koy vardı. Bir kora koy var eken de. İyi. Bir 20 sattığı vardı. İyi. Onu şunu köverttik. Kançaga koydu mu şu giyinçerek? Koy 17 minge yetti. Oo. Uy 1,5 minge yetti.
Абдыкасым Абдраимовдун ак эмгегин эл менен өкмөт жогору баалады. Ал Октябрь революциясы ордени, улуу атамекендик согуштун 1-даражадагы ордени, ардак белгиси ордени жана ондогон медальдар жана төш белгилер менен сыйланган. Кыргыз СССРнин жогорку советинин 5-чакырылышынын депутаты, Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин мүчөлүгүнө кандидат болгон. Бир нече жолу Ош областык жана Кара Суу райондук кеңештеринин депутаты болгон. El için arnagan kişi. Ben bir nerseni eskerip ketkim gelet. Mana Suvaliyev'tin uağında SK KPSS'e çay veriş Kırgızistan'ın oşirit ekende buna azık sözünü etkende. Oşunda Ağul Kasım aka aytып жүрчелер. Хрущевка başты men tartkamım деп. Anan Хрущевтагы ошо Кыргыздын эмесин окуган киши окшойт. Başta os tiyip durup, kayra Ağul Kasım akaga beriptir. O şehirde terde atıp, zorga bölgömün dep aytıp жүрчүлөр. Oşondoy dengelge jetken kişi bul, tuğandar. Oşondoy dengelde eldi başkargan kişi. Bul kişi bardığından örnöktü. Buna jaşı dağı örnöktü. Baldardı, kızdardı, eldi tarbiyaladı dağı öte örnöktü kişi. СССР убагында Советтик Кыргызстан Исхак Разаковду Сталиндин кадри деп аташса, Кара Суу районунда Абдыкасым Абдраимовду Исхак Разаковдун кадри, жакын досу деп аташкан. Исхак Разакович 1951-жылы келип колхозду көрүп, анан кийин биздин үйдө мыйман болгон. Ошол убакта кайсы кызмат иштечилериңиз өзүңүз эми? Бухгалтерлер. Boğaz var işte gelmen, şu kolkozun başkarması şu bizim yüzüne ap gelip, şu kişinin mıymağılasın degenden şu mıymağılgamız. Kırgızsa kılıp, jerge oturguzup polgamında, oturgamında, yakşı dasturkan salıp, vardık mümkünçülük, oşul vakta mümkünçülük kıgamın. Çıkışıp, paktan görgen. Absamat men inim Abdurrahim nemele brigaderle şu brigaderin paktasını görüp anan savaş sapkolunun paktasını görüp Özbekistan'dan temir yollarından anan şu paktasını jakşıken devanan kayra gelip dağı tamaktanıp anan çıkıp ketip biratı başladı da bu yem hazır üyünüz jakşıken jakşı hazır severmen üyeken yemişil buna yerge oturuştu koyup kişine bir üstel kılın. Madaniyatlı bolunuz dedi. Üstel kılın, madaniyatlı bolalım. Bir 8 üstel alın. Anaki buna umuvallık koyun, kolgosu koyuştu. Kol menen koyvay, umuvallıkta faydalanalı dedi. Juğunuş gerek. Anaki oşal umuvallıkın üstünde neme bunday çaşık koyunuz. İntimas dedi. Sentabr ayının orta şehrinde gelemin paktaşılganda. Oşanda oşularda bir karıştırıp görün. Menen suran iştep gitti de. Oşal kişinin nasihatı, oşal kişinin onday suranısı bana tasir kıldı da. Oşanı eskalıptırına gelin. Şunun barın aytkanlığı turladım. 17 sentavrda geldi de. Aytkan uağında geldi. Aytkan uağında geldi. 15 sentavrdan rakam bir kaçısını armatıp bana zıvant etti. Dostun zıvant etti o saat. Ayla aytkanlarını tayarladın mı de. Anan ben kanlı dostum de neme oldum da. Anan eskiden çıkıp kaldı dedi. Ben onda dostum yok desem. Razak dedi. Ana devenin eskiden çıkıp. Gelip eşke kirip bunday görgönde de umuvallık menen çalıştı görüp malades dedi. Anan yügögür üstörlü görüp, üstüldü görüp dağı malades de ona gelin kolman karmap, canman tap. Vapşa usul zeminçeden cindisi çıkarıp siz şu adam oturan kişi okşaşız. Malades de Gelip kengeşini ayttı. Kengeşlerini ayttı. Vapşı siler
Mınau yeniniz paktaçılık yaxşı bilir eken. Bar dekaçılık göz jeter eken. Yaxşı bolar. Bu pakta keminde bir 30 centnerden aşık pakta öğret. Devadan keyin bunday yaxşı razı olup ketdi da. Абдыкасым аванын болгону бир гана иниси бар. Ал Абсамат Абдраимов, социалисттик эмгектин баатыры. Абдраимов Абдыкасым иниси Абсаматка агалык та, аталык та кылып, ар тараптуу колдоо көрсөтүп келген. Men batır boldum desem oşanda bolup kalasılar mı? Men de yenimde de bulasılar, bırak men o nima kılmadım. Men şu tolka yenim bolsa boldu, başka men gerek yok. Eng jogorku çeğiniz kança vardı? Kalkos boyunca. Kalkos boyunca 36 tane aldık. 36 tane. Neme Absamat 42'den aldı. Brigadası. Şu batır bolgonu vaqta. 42 tane. Жақсы. Biz atamızdan yaşlı alıp kalkamız. Beni östürgen şu ağam, ben çok razım ağama. Sebebi şu baktaşlıkta, dikkaçlıkta işleyip yürüp şu dereceye jettim. Jetişime şu ağamın sağlığım öte çok. Ben ağama öte razı olamam. Bizge şu etken sözleri, etken nasihatler bizge şu tamak hava kanda gerek olsun, bizge bu dışında gerek olsun. Şunu sevinen dereceye жетіп отырады. Абдраимов Абдыкасым 1983 жылдан Кыргыз Республикасына өзгөчө кызмат өтөгөн ардагер катары ардактуу эс алууга чыккан. Абдыкасым Абдраимов 5 уул 2 кызды татыктуу тарбиялап өстүргөн.